Umuchumbe kitutu cha South Anthony Kibagendi abeirega kugania bananchi akoba abalemereria nonya obugima bogenderete gokonga imeyense ya Kenya gokwana se amatanga yamo asesa blockation ya Bunya Tani ase bunge ya kitutu cha South ni goboigo arokana komoche serikali inse yoboraibwaye Dr. William Samoei Ruto ase ogutaikirania chira chirabete bakubaliera ime wasichira chirabete bakubaliera chinga chiech campaign inse yomuroberio o bottom up na koboriwa na kodana abakenya nigo bagenderete gochandika kegima ne chinga kiecho ni kama nanchi baboriwe kwa barai chinga chinyororo chogo ikirania amagendero muri keto diponasanya norboti urasubwikiranu Asomoje kabwa matanga yoko mwenya Evans Bikundo Muracha oyu omerana na makweli yaye asenchira itamanye kaini maega yoko bora kuruasi ya mate yae chitariki 10 omutinyo 10 omwako yoiga Omoje gojwe okorekana imeye kenyero kiaboega esa blockation ya Bunyagatani abarai ao kuruasi serikali niko banyara goikirana asokuru ngora yabo Gati yabo no mubunge o kitutu cha South Anthony Kibagendi oyonyara kubolia abana inchi koremererania se chinka nonya obokima bwakongire basagoika engaki umuntako yobulima bw'omuntu tali boy basagoika engaki okulira obulima bwawo asebenju yobululu musasebenju kila boma iko na changamoto na wakati tunakuwa na changamoto kwa boma huwa sio suluhisho. Suluhisho ni kuongea. Kuna mafadha hapa, kuna watu wa kanisa, kuna wazee hapa, kuna watu wengi tunaweza kuongea na wao suluhisho zikazetu, sio kuwana. Chingakie choni garorekana kwa mwachiumurai wense William Ruto asoko genda mamincha ni chira liereta bananchi engakiye kampeni. Kwa hivyo leo mimi ningependa kumwambia rais wa nchi hii ametuhadaa kwa muda mrefu. Tumempatia mwaka mmoja, alikuwa anatuambia baada ya siku 100, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6, baada ya mwaka mmoja. Hiyo yote ahadi amekuwa akitoa, nothing has happened. Alisema atatoa watu bottom, awalete bottom, lakini sasa amegeuka, ameanza kugandamiza wale watu ambao wako chini. Na mwisho tunamwambia awache kuendeleza ukabila katika serikali. Na hiyo tunamwambia mimi nimetuma na wananchi. Hebu tuone wale wamenituma leo kumwambia rais hiyo maneno. Kaka William Satandi oyibego kiranaso mojego yubo ko moeni anyagosira nigabolia abamenyibe county ya Kisii ko abarai chinga kichingororo ilego kole mirimo nonyo bari no bulemeru aho asemirimo yabo omugambana tubakore mirimo yaye omusena tubakore mirimo yaye tarugo na MP batije kabisa bakore mirimo yabo na MCA tarugo nchukua wetu is not perfect, just like all of us are not perfect. Na yeye katika imperfection hiyo yake tulimchagua atufanyie kazi. Watekana no botutukanu bwa bakagerwa asogo kwa Nyagosira Evans nigo abantu baboligwe gotika koira lichiko asama okabo. Osana ya wana kaya ngone so kibulaira umulio obarotu mkwano muri. Lakini ndio pale taya anaendelea ni matano nende asobe mabaya. Kwa sababu watu wameenda mahakama, wale walitenda hili kitendo, tuachie mahakama ifanye kazi yake. Tuko na imani kwamba mahakama itafanya kazi yake nzuri na tutatendewa haki. Komentana yue omowakili Danstan Omari nigoboigo anyara gusegeta baiboli gosomia abana babo. Eseni betongu otono leta korera. Eseni Nonyana bo omongino wa Evans Morachani gatangira sigeta seni kyabanyanyimbo ekero obutuki bogenderete maega yogo kagerwa kuhusikana no gukwa kwa mugakoye Inko ripota ya Ndizi TV kurwase kenyoro kiaboega kegotokesa blockation ya Bunyagatani egotoke bunge ya kitutu cha South elietaliane ndipon asanya